ndagusoma ni umuntu wese uzi gusoma abitegeye. Imana ibahumugisha kandi ko muri buzumve. Zaburi 141 umurongo wa 3 uravuga ngo Uwiteka shira umurinzi imbere y'akanwa kanje, rinda umuryango w'iminwa yanje. Amen. Haleluya. Amen. Ndongera nsome, Uwiteka shira umurinzi imbere y'akanwa kanje, rinda umuryango w'iminwa yanje. Nuza gusohora amagambo urebe ko itugiye gufungura bifasha mugezi wawe, cyane cyane mu gihe pasiteri yabivuze Satani zabatiza amagambo atarayukuri kandi zayacisha mu bantu batarabukuri kugira ngo baba bazabukuri. Rero ubuhanuzi mufate, binda akanwa kawe bashireho ikare y'umwuka, kandi dushobora kukarinda muri bwa bwenge ngo uzi kwifataya ikindi gihe cyo gusenga. Barinda akanwa k'abakirisitu byari gusenga. Bibiliya iravuga ngo niba hari igihugu babajugire gute gusenga, kandi uwakomeretse kubera abantu gusa zirashoboka ko nawe yavuze. Ni igihe cyo kubabarira no kubabarira. Imana ibagirire neza. Kandi birashika Satani agenda ubu twafunguye izizo niko azagenda afungura amarembo atuma dukomereka. Ariko iyo twatanguye ko byose biva kuri Satani, tukinga amarembo yose ikuzimu, Satani icisha muto gusa kwisi mu izina ryande. Nagiye mu masengesho muri uku kwezi ko hirya kundi nashize nk'amezi 2 numva nkeneye gusenga nandika ibyifuzo nka 10. Nari mfite iminsi myinshi ngo njye kugeza ku munsi wa 10 nijoro ryanye umuntu araza aranganiriza arambwira ko se Mashamba nguzi imbuto z'umwuka ngo zisome ndazisoma, ariko ngamushagura yashakaga kumbwira imbuto zibiri simenye icyari giteganijwe muri cyo. Arambwira ngo uzahagarare mu kwirinda ngo no kwihangana. Bwacaga ndagira ngo nta Imana iminsi naje gusenga jewe ndagira ngo ntahanye gusa sinabyumva kubera tutaza dutahura imvugo y'Imana, twadukunda ngo bahanure banyongore kaza ngira ngo niko abantu bazombira. Asubiramo nk'inturusta ngo ntanshitse mu rugo ambwira mu Gifaransa ngo ashikara ambwira ngo ne pas être découragé. Sinzumva mfite hari ikibazo mfite kumva nda kibazo kandi cyicira ububana, ariko Imana iri kikora iki bishaka kukuganiriza. Amen. Amen. Imana bahumuje bandumira bene data, nateguye ijambo rivuga ngo ese ubarizwa bose umunsi bambwira narindi biterane nayo no nakoze igiterane cyanje jeyi mwubira kuko bamba abantu bikibiza ngo jewe mperutse gukora igiterane jeyi n'indi turanze iminsi 3 hamwe bamubwira ngo kwari kugira ngo yikise oya kwita iminsi 3 ndiko ndamya no guhimbaza nizagambira saa 10 bakansanga musangiye kuramya no guhimbaza iminsi 3 jeyi ngo barwe baraza ngo barwe bandimanira batuma barambarira barwe barihanurira ngo barwe baba muntu wari igiterane cyo kuramya no guhimbaza cyarako. Nono ni ukuri narabona ibintu byinshi nakamenyero rero njyewe nariko numva ko kiretse kumva nk'amezi 3 utabana n'abantu numvaga byaneje kandi nariko mbizi ko muragira ngo nariko ndamyabuza nariko nabwiza nariko ngeza ngo ngahagarika kavuga ngasara kanezerwa ngasubira kandi gatangira ndabivuga ngo biwe byashira nkamamaza kanwa gashira kanazonga ndaramya kwanza gataha nkasanga cyangwa sambiri. Yesu ashimwe. Rero
nishimiye Imana ko ndanga abantu bakora ku nanga muri iyi minsi sinubwiriza no kamama tukamba turirimba gusa ukageza hariya masaha nza mukunda gutahira nza kurya rero Imana ishimwe ko mwadukinguriye tubyoroshe kandi tubabura Imana turasoma Itangiriro ibice 2 umurongo wa 9 undi arandebera ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 16 Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 10 wahabonye nadusomere mvugeho umwanya mutoya kuri ano magambo turaza kubona umwanya munini twese n'umugoroba wo kwisanzuranaho tuganira baguye mikoro mu gusoma Ikinyarwanda neza. Soma mu izina rya Yesu igitabo cya Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, byatumye kubera urukundo itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. ahubwo wamwizeye wese ahabwe ubugingo buhoraho. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 10 haravuga ngo abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza barondora n'iby'abantu n'iby'ubuntu mwari kumubwiye kuzahabwa, barondora n'ibyo tuzagirirwa neza twari kuzahabwa igihe abahanuzi ba Yeremiya ba Yesaya bariya bose bariya bahanuzi ndagamutse nka 20 cyangwa 10 bahanuye iby'ako gakiza na za Zaburi zirabivuga bageza bose bafokasiga ku gakiza kubera abantu bari kwishima cyane. barondora igihe icyo ari cyo, bavuga n'igihe icyo ari cyo. Yesaya ngo bimwe ubireba ugira ngo Yesaya yarabaye bavuga ngo umwana arapfaragura arongera araboroka n'ibimenyetso byacu, ariko akanavuga ngaho ibyo bintu zabaye yabivugaga muri Kristo. Umwana yagize duha umwana w'ikinege byerekanwaga kuri hutujana berekanaga barongora iby'ubwo buntu tuzabona icyo gihe abantu bakiri mu mwijima habaye ibintu bitaraba. we muri kuvuga ngo abantu barambutse nibura barara bagenda kiriya gihe cyabaye Yesaya cyari biki. Haleluya, haleluya. Uraza gufata gusubirizwaho umuntu benshi wumva sikundi ko twamuri gushira amahanga cyangwa muri yabaye gusubirizwa kabisa. Uwagushaka yagusanga he rezo sawa ngaho barondoraga igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacu, barondoraga igihe icyo ari cyo bakirangira twe bakakubwira ngo umwana aravutse ugapfa ugasanga ubibwiye umwana wawe ngo igihe kiraje umwana aravutse uje kuducungura ngo bakarondora iby'ako gakiza n'iby'ubuntu bwo kugirirwa neza kubera bari mu gahinda. hari mu bagabo bapfanye agahinda tuzusanga mu ijuru n'Imana izimivuga ni Yohana wabonye Yesu akamubwira ngo se womarira iki, akamwica atabishikiye atabizi cyangwa Yohana agarukiye nyuma y'umuryango w'agakiza bamwisha ariko atuma kuri Yesu ntacyo wumfasha aramubwira ngo ya wewe warinde gusa tiwari kuriye kugira muri ibi Yesu ariko twebwe tumukurikisha twagize Imana tukabibona byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo. Ibyo byose ngo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo. Wavuga kuvuga umuntu igihe ukacerekana ukacikiza hafi ngo n'umwuka wera warimo wari muri bo. Agahamya imibabaro ya Kristo itari yawe, agahamya zo gucungurwa imibabaro ya Kristo itari yagira gute itari.
nicyo gituma kubona abantu bari kumara imbaraga ifunguro ryera n'abandi twigishije tubaza kuva mu tontome nuko tutaza guhamya neza imibabaro ya Kristo. Umunsi ifunguro ryera twakabaye dukuramo intebe gusa twirirwa turira tugapfukama tugakunda imyenda tukarira, kandi umwenda uri mu kubabara babona no ko ukuntu yacinye ababara umuntu ibyo bademanye bande, kandi umubabaro igwe Imana asezeranijwe ko abagore bazoza babyara abana, ariko izako gakiza kaza kakudukura mu mwijima nta muntu urakarira. Mbe baba kongere haleluya, kongere haleluya. Ngo bahamyaga imibabaro yako gakiza w'Imana. N'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye guheruka. Amen. N'ubwiza bw'uburyo bwinshi twebwe turimo muri iki gihe, n'ubwiza mu burimo, n'ubwiza bw'uburyo bwinshi twari guheruka muri iki gihe. Amen. Karasoma neza, dusomere mwitangirira ibice bibiri, wamuhera ku murongo wa 8 umanuke usoze ku gice cyose uja kugeza hafi y'umunani ugeze ku cyumweru. Asome neza nimara mbabwira umwanya tuyitumuka yaganirije ibice bibiri, umurongo wa 8. Umurongo wa 8. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni. Uwiteka ibona ko umuntu atarakwiriye kuba ahantu hazama irahatega. Haleluya. Imana ndiyo shira irasima handi wadakwiriye cyangwa amashamba. Oya nitwe kubishi. Ndaza kubabwira ibice bitatu ntabamo. Imana ikeba ingobyi. Haleluya. Umuntu wazoba agize ayishi. Eko umwana watubwirije ko wari ukwiye turayinda nazizina. Yaratubwira na yugiye mwene data mu gitondo. Igituma abantu bataza bishima batagira amahoro. Hari umugabo twatuye ari ya muhanda ubona asusaraye. Mama arambwira ati turabona umugabo meze nabi. Yambura ko kuri ati yishimiye ko ari muri Kristo. Umuntu uri muri Kristo habe niyo yoba yaburaye timubura mbasusarana. Ariko muri yakwatekereza none ko abandi bamusize kuja muri Amerika. Namuzaka yahanga. Ariko muza abantu bagore w'ingamba uwo bagarura bakuhamya mukatumije. Amen. Imana ikene umuntu ahantu azaba hamukwi. Iyo nasomye kuri 18 zamuvuga ngo iremere umugabo umugore umukwi. Ikiyobo ikintu kidashitse. Nuguri ntabwo ari Imana. Imana ntiyumva ikintu kidashitse. Imana izishyira ahantu hakwiriye. Ni naho ngahakwiriye gusa turabitabura arizo ngiye kukubwira. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Mu ruhande rw'iburasirazuba yishyiramo umuntu yaremye. Ruhande rw'iburasirazuba yishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi. Ko muri umwari ikintu yasize imezamo ibintu ngo by'igikundiro bibareba utera imbuto nziza ukishima. Basabisa n'umuyaga akunda kubwiriza bigatuma azava mu Rwanda hakiri iwacu akaja ngo kuryama ariko abinganira umunsi umwe ngo kuri za nyakwari, kandi naje niho nabyo ariko byo babara paganira izabibabaza cyane. Kuwonsubiza ko 92 n'abayiganje mu gateja bariwe baranyirukana abungu bakora inama baranyirukana. Baranyirukana gataha asubira imirimba kubera akavuyo ko kurwana n'abantu. None ubu niyo ngamatekereza muri iyo migihe uhaterera ndagiye kuzongana n'ifite. Sinubwira Imana ngagenda n'amaguru mbanze gusubira inzogana. Areba imisozi bagahagarara kuri Nyangware akarangiza batuye mu Rurango ko barahumva akareba imisozi ngo akwerekwa gusa. Kandi koko bisaba gusenga
naje ubukristo mfite najanye ibitabo n'ukuri ndibisaba ko nirwatse nicaye kuri nyakware cyangwa kicara kuri mizimu ya y'ingara bisaba gusenga no gusoma igitabo kabiri Imana ngo ndatuba asinde sitatoka simba kubera musubwizi iki igituma ndakiza ndamahoro wowe n'ubyiza gusimbere yawe yabiri bishushugira ibi n'imvumba gatatu ubuzima satani yaramushamburiye abantu barashize mushamburiye uburozi n'imbuto mushamburiye ubuzima bw'abantu batari mu kubona ibyiza. Haleluya, twongere amen, twongere haleluya, twongere amen. Imezamo n'igiti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi. Amen. Ikomeze uragira kuri imezamo n'igiti cy'ubwenge cyo kumenya ikibi n'icyiza. Umugezi uturuka muri Edeni kubera urumva ibiti ndizari kubaho bitagira iki itegura ariko Imana ni yambere iyo ngwikwiye twebwe umuntu azahabe n'abagore ubwo bambere bazagira ngo bakunda abantu ariko azaba kutubuka agasitura ntaho yo nibaho ukazupima ariko yo iyi guhagira haleluya. Iyi zivuga ngo zirambura amaboko mu byaremwe byose bikagira uhoraho ni wewe Mana, ni wewe byose biragamaso, watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro. Igituma abantu bishima so gutera, igituma abantu bishima ni ukuba mu mwanya wawe wishimye. Amen, amen. Hano n'aba bagabo baza baja gusabana kurya ababaye mu rugo atishimye zirari ababaye hatishimye ubaye aho wishimye tiwugura amakosa. Yesu ashimwe. Kongera haleluya. Ndaza kubabwira aho utuntu kera nanabirangije uze kumusema nibampa n'ubujambo. Yego. Unetesha iyo ngobyi, unetesha iyo ngobyi. Muzabwira ngo umuntu yokomera tatazase. Ko turarira abantu batarabakize. Ejo niko twavuze bacu musenge. Yageza ngo bari kubwiriza nanjye ndavuka ndamukanye. Sanga imivurunga niri mu bantu. N'abapagani n'abakristo bari kurwanira mu musenge. Kuko Yesu yarababwiye ngo bari hamwe mu mwanya umwe bahushike. Umwuka wera muracyabona hari umwuka wera utuvuga mu rusengero ngo asesure baganiriza abantu banyegete kakiri gihe cyane n'ikizwe abagabo bakuze niyo nageza gatseko ariko twatinyaga kuja mu rusengero jewe zeze amufite mani no gukandagira sinzi iterane sinzi mikutano sinzi ameza ibyo byose ntabwo n'abagabo kubera rimwe twanigiriraga n'ubwo ngo gupfa kwishyira mu rugo hibariza kubona ari abantu bazima. Amen, amen. Ukiha ikibanza cyawe kaka abayumbe turi mu bibanza byacu turi mu by'abandi kabagenda gusanga bamutinye abandi bari gukoresha nk'iterabwoba abandi ni za karongo abandi ni pasiteri ibintu byose by'amahimba byateye abandi ni za korali abandi ni bene wabo ibiraho bipfuritse. Imana iragushaka mu kibanza cyawe hari ikibanza yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utarabaho utarashaka irakweza iragutegura uvuga ngo irasima igihe nk'ikaza amapasiteri Mashamba wari umupaganire n'ubu azamuka isi. Amen, amen. Imana izitegura umurambo wakwiriye habe n'abasaza bazavuga ngo umwana rwabitongo azayikura mu ngozi
siko mzi umwana wabito yikura mungobye turi mu kubabona abandi batunaniye benshi bari kwa mama mu mugakanga tubwe Hejuru Avuze agasigura ibyo bimuza akarara hanze agasigura igiti akaja kurara mw'ibaraza twitwaribaye nigeze kurara hanze iruhande rw'inzu maze kabiri tuba mu kabari nkarinda kuza guterura narapfuye ndakorora amaraso kubera Imana ego da Mungu ila ineteshe ndiyo Imana ndiyo ngwambikiwe ko twariyimye hari kibanza kitari cyane ariko muri Edeni muri Kristo Yesu ariko tuza gusoma harimo ibiduhagije n'ukuri baturi muri Kristo Yesu harimo ibiduhagije Kristo dufite suri uyu ni w'amadini ariko Kristo uriya w'Imana araduhagije. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tugire gutya amen. Hallelujah. Uriya w'Imana urampagije Reka kubwire ko nakuboneho byose nkeneye mu buzima. Hallelujah. Amen. Urampagije Lekila sebe idamna ekosti. Kweli. uwo mugezi uvamo wigabanyamo ine umwe witwa Pishoni ariwo ugose igihugu cyose cy'Havili kirimo izahabu kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza iyo niho hari ubushishi buba mu giti bwitwa Hidora n'amabuye yitwa Shohamu undi witwa Gihoni ariwo ugose igihugu cyose cy'Ikushi undi witwa Hidekinu niwo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuru uwa kane witwa Ufurati Uwiteka Imana ijyana uwo muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde ntiyamushizemo gusa yayishizemo byose bihagije ariko sasa nashaka pasona amushyiramo bayikorera kandi agire gutanga Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose muri iyo ngobyi kiri muri iyo ujye urya imbuto zacyo niba uzayihingira ukagera ku giti cy'ubugingo n'icyo kumenyesha ubwenge n'iki uramenya stop hari ahantu utemereye hari ahantu abakirisitu bagera bagahagarara bakamera nk'abafashwe n'amashanyarazi stop amen ongere haleluya hari ibikushijwe kuba keretse iyo wataye umwanya wawe ariko iyo ukiri mu mwanya wawe ari inzuguzo ariko wemererwa kuko no kuri yego ariko igiti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi uzaza ugihingira ugitambuke imbuto zacu tizikagutera neza tukazirarira uzazirya izo tuze tuzemerera yego tuzazirya kuko umunsi wakiriyeho oningi mu makuru ntabwo yabyere yarabibwiye kikutuko tuvugana nawe uramenye sibyo kugira uramenye tukabire kimenyesha ikibi n'ikibi umunsi wakiriye Mungu ati kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka haraho wasimbutse turagarukira ku wa 17 ariko igiti cy'ubwenge
kimenyesha icyiza n'ikibi ntuzakijye kuko wari wanibagiwe naho wari wibagiwe kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa kuko umunsi wakiriyeho amen no gupfa uzapfa amen umunsi wariye kuri no gupfa uzapfa abantu barashize bariye ku giti kimenyesha iki n'ikiza ndaza kubibabwira bari ariko bara Yesubanizwa muri Edeni ya mbere nasanze iyi si kuvibayeho hakabaho Edeni ya mbere Imana yashize n'umuntu ibiteguye mu mugambi w'Imana yonyine itabiganiriye n'abantu nta n'icyari kimwe ubitekereza yonyine nk'Imana kurema umuntu imushyiraho isanga ari umuntu imumekera umwuka w'umuhanya ubwenge bwanganaga n'umuntu imuha uhagije rwose biramwicaza imushyiraho ahagije atotekereza atokwibwira bimushyira mu byiza biregeye ibyiza amen uwo ni wo muntu wa mbere Imana izirimo imuteguye kuri ya Mana tumaze gusengera kuri uriya mwana afite ibimuhagije kuri yari muri Edeni mu babyeyi be ni muri Edeni Imana yizanye mu nzu gushira muri watangira kumenya ugatangira gukora kugira ngo tubaho kubera twagize umuntu abaho abana n'Imana kugira ngo usabane n'Imana Imana mwishimira ubuzima ishimwe birengeje uko Imana izayishimira yakubonye kuko hari abitakibona hari amashusho atakiri imbere y'Imana amen ngira ngo amen reba kuko iri shusho iri kumwe n'iki hari amashusho Imana batambuka habe n'ahantu habe nibo bari kudutera urugambo azatambuka bamwe bakamuvuga uko bamuzi ni ishusho mbi yamaze kwambara habe n'ishusho mbi nyuma yo guca abandi reka kuzura ishusho mbi imbere y'abantu n'imbere y'Imana amen Imana mwimuremera ibimukwiriye igihe kibaye hari ikintu giteye ubwoba kitaza gisobanuka mu bwoko bwacu uburiganya uburiganya habe n'ubu byinshi bikorwa mu bwoko bwacu n'uburiganya si byima ariko reka byitwe gutyo ubwo nicyo kibuga cyo gukiniraho n'isi abyitwa iby'Imana mu gihe tukiriho Komurani komezi haleluya ndio chakandi amen Imana yari yarahanye umuntu utotekereza uburiganya si ndani utekereza biko bija kugutera boya siko buriganya sibinyuzi uburiganya n'ibyo utazi ibinyoma bisanzwe iyo kigaragara gutya kiza zaza umunyakuri Bibiri ivuga ngo Kristo ngo akirangiza amagambo ngo yamuna ngo ari umugabo ugize gute ngo wigikundiro nguteye ubwoba ngo umufasha mu rugendo hari abantu benshi bateye igikundiro iyo bari kuri ariko icyo kubanisha nawe kuri yakiri kuri tuzomenya umuntu mutarabana nta mugore mubuhamwe keretse uwo mwabanye akabikwereka kandi umugabo mubuhamwe keretse uwo mwabanye akagira ngo uzivuga ngo wowe mpano uriya rugogo no kubaka no kuri ryo kubaka utarihanganye n'ubu ngo kubaka muri buriya hano n'uwo byananiye kubaka hano muri uru rusengero no muri buriya azaja mu ntazubaka
Uriho cyane. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso, watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro, ni wowe ushyigikiza intambwe zacu, urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro y'ubuzima, ni wowe ushigikiriza intambwe zacu, urazizigamye kandi ni wowe wenyine shingiro y'ubuzima. Uriya muntu wari ikintu cya mbere yagombaga kumenya neza aho Imana yamushize. Iyo umenye neza aho Imana yamushize, wubahiriza iki? Amabwiriza. Amen. Haleluya. Iyo umenye neza umwanya wawe, wubahiriza iki? Amabwiriza. Imbere ye hari amabwiriza abiri: guhingira igihugu no kugikorera. Ariko hakaba n'ibindi bwiriza biramubwira ngo mu bintu byose biri muri iki gihugu hari icyo utemerewe. Ibindi byose ABC kugeza ku bihumbi bitazi urabyemera. Nubwira hari stop. Uburiganya. Haleluya. Ibyo wari usanzwe uzi mukiranirwa ari ukuri, ariko umuntu akaza akakubwira ngo ni ibinyoma. Seloma ibi ni iki? Ni ibinyoma. Akaruha akakumvisa ibinyoma, akaba ari ibyo ugira ukuri. Ukava mu mwanya wawe neza kandi wamara kugiramo akamuseka. Hari ikintu abarundi bazavuga ngo ni sesamuyobozi, ngo wamara kurenga ngo bakagukoba. Sinzi ukuntu bazayivuga nk'uko Satani ngo ni sesa, ngo yamara kugukoresha penalty ngo akapandarika. Amen. Ngo haza umwuka mubi wabanishaga inyamaswa n'umuntu. Icyo gihe utekereza inzoka yabanaga n'umuntu, gutandukana kw'inzoka n'umuntu si Imana yabikoze, ni Satani. Ziriya nyamaswa z'abanyikazi zarabanaga n'umuntu, ziriya nyamaswa zabaye ingome kubera gusagira isi yo gukora ku Imana yanze ko bakora. Umuntu ava mu mwanya we kubera kutamenya neza ubushake bw'Imana. Bene wacu ko barakurwa mu mwanya w'Imana kubera uburiganya. Tubwire cyane. Umenya neza aho Imana yamushize. Icya kabiri, cya cyerekezo cyagombaga kuba umuntu yari kugira kitavuye ku bushake bw'iki. Ni ukuvuga ngo icyerekezo kwari kugendera gusa kuri ya mabwiriza. Nicyo cyerekezo yari afite, guhindura iki gihugu, urya ibirimo byose bimutunga. Tuzosabira imvura kuko ibyo ihari hataraba ubukene. Tanzania izoba, Tanzania yari kubaba, nta kindi kibazo. Wewe gusa ubwo umurebe biriya nakubwira, ureba no mabwiriza. Ngo ndivuganiraga n'Imana umunsi ku umwanya ku munsi, bakabona ngaho kiyanga yadamutura. Ngo Imana ibona yaragize irungu imuremera umufasha ngo amurebere amaseka yavuga ngo Imana ari igitangaza ko kikikuko uyu muntu n'uwanje iravuye muri. Amen. Imana irishima ngubonye ibitwenge Adamu yarafite ngo yarabaye afite iki. Imana igenda igerageza ikintu cyose cyotuma Adamu abaho ngo abande gusabane n'iki. Yigeze gutambika musuri gitondo n'iki. Biri mu bushake bw'Imana. Haleluya. Imana izi gusura igitondo n'iki n'ikigoro. Icya kabiri, iyo uri mu gihe cyawe n'Imana, izizana imigezi itumariye amasengesho niyo migezi tumikubesha, ugomba kuba kandi ukahaba neza. Haleluya. Ariya masengesho, uriya mwanya wo gusenga,
yugukubesha mu mwanya wawe neza igihugu cyawe nticume n'imbuto zigahora zigize gute zitoshe. Icya kabiri ubana n'inyamaswa zikazipasa. Haleluya. Kubera icyo gihe nta bugome bwahabaga, nta muntu wangabuye kiyari kwangana n'inyamaswa pe ngo babanaga nk'abavandimwe. Nawe tekereza imvugo bavuze uwo munsi inzoka n'Adamu na Eva kuri twe, urumva ko batavuganaga. Yaragira amubwira ngo Imana yarakubesha. Abantu bari kugenderera abandi bakababwira ngo mwarabeshwe, mwarabeshwe. Ese uri kukubwira mwarasenganye mu mwuka wabivuze w'Imana. Ese ubundi wakira gute ayo magambo? Amen. Reba bitaza kugukura mu mwanya wa Leba. reba kugikagaza, reba kugize gute kandi mu mwanya ati Imana ushaka. Abantu ko barisohora mu ngozi. Icyantangaje iyo ngozi iracyahaba kugeza kuri ubu, ariko ntikigira imirimo yawe. None nicyo cyantangaje isoma. Iyo ngozi n'uyu munsi reve iracyahari, ariko imirimo yawe ntigikorerwamo. Uwari warayiteguriwe irasohowe. Hari imigisha yawe n'ukuri wasohowemo, ariko iracyahari. Ariko wewe kuraga imuzerere. Yavuze ngo muri Kristo Yesu mu Efeso ngo yaduhereye n'igice cya 3 imigisha yose yo mu mwuka yo mu ijuru muri Kristo kugira ngo tugire gute tuyigendere. Ariko iyo wasohotse ntabwo ari imigisha yawe, kandi imigisha si yituko tubona, sinabiri ufite iriya ntabwo ari imigisha, ni igicucu cy'imigisha. Imigisha ni ukuba muri Kristo. Haleluya. Niko bari kuja kubesha abantu de mauvaise sensibilisation. Sensibilisation satanique ngo wokira uzokiruje. Urakira nguje mu ijuru se cyangwa mwisi bakazagurama. Nuramukuhambe muri Amerika bazomara bakugenda. Cyangwa uzohamba hose ntuzoba wapfuye. Ariko ngomba nje ngapfa ngahamba muri Kristo Yesu. Bashaka bakandika. Amen. Amen. Hallelujah. Nziko na hamwe muri Kristo Yesu mugasigara mutwika ibitaka. Noneho ubundi bwo ntizoboze. Niwe ushigikiriza ingambwe zanje ukazisigama, kandi niwe wenyine shingiro ry'ubuzima. Yego. Ibicucu biriho cyangwa iwacu ari hano Bibiliya ivuga ngo dutuye ku isi, ariko iwacu ni hehe? Uko mwoyoberwa ko turi impunzi, mwebwe hano mwagiye gutora mwaragiye kubera iki? Si iwacu. Hari ibintu duhejwe imirongo n'ubunamuyo ariko bandika ngo ejo tuzipfingirane, ngo tubasohoke, ngo tutazahura n'ibibazo. Kini tugomba kubikoresha ubwenge nyine. Utazakoresha ubwenge bamukubite. Hari ibintu bisa. Tuyoboye ko tutari abanyakenya, turi abanyamurenge. Niyo naho twabuze kuba abanyamurenge, tuba kubwa Kongo, tubura na Kenya, tubura hose. Kongo iri mu kutwanga, aha tukaba impunzi, ahandi uko bimeze. Nakwindi. Ariko iwacu ni iwacu niyo unyuzwe n'ibyo uri kubona n'iby'igihe gitoya tirihoraho Bigatuma beshuka ngureka Imana kandi ndahemuka twizera. Umugabo ndusha umutima kamurusha Yesu karantera ubwoba mu buzima bwanjye. Izo principe narayubatse kuvagije
akagira imodoka nashaka zibande icondo baje kumeza ariko pfa kuba nzi gusa ko murusha Yesu ababaza baza bakabakamba bideforumya abandi buzuye abadayimoni tuza ahangaha mu mihana yacu nukuri nje sinzi amategeko ntinya gusa umuntu uzutinda amasengero aje akantegeka akanja niyo yoba ari umwana akangurura ko kwirira n'ubu nabizirungu jewe nabuze abandi bagabo tungana nabo tubana sigaye n'ibana n'ibitabo nuko muzobaze maze nk'amezi atandatu ndabana n'abantu nzande ibitabo nkagenda nkagaruka n'ijoro nzajya buke mu bantu bose kandi sinoba aruwamajije ndetse ngo kugiye vuba ngo kandi bari badukeneye ndamubwira ngo se ngo tuvugane ngo nta bibazo ngo ndamubwira ngo ntazumva turaja kuganira na bibazo ngo yaratewe njewe ndabiyumva nabwiye kumbu nta rugo ariko ngo ntukabikorenije nta rugo gamba nanga ibiza kuza ngo mfite urusaku rw'ibindi ndemereye na baremerewe na Kongo naje ndemerewe n'ibyaha bibarimo ushize nako mbabwira ko ikibazo twe tutosengera cyane Kongo kuko abagabo tubana bamwe bari kugambanira abandi ngo babice mu muhanda niraje cyo kimvuni. Hallelujah, amen amen amen. Edeni kwa bantu ko barasohoka mu ngozi kubera kutamenya ibyiza biri muri iyo ngozi y'Imana. Kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwize ahubwo ahabe. Niba dufite ubugingo buhoraho kwa nini mu Baroma ibice 8:34 naho turebera adusomere ya musomye wacu mu nashaka yere kuri 34. Hari ibintu abakozi b'Imana abari muri Kristo Yesu bitakabaye ibikomeza mune hari ibintu bitakabaye bidusuka iwacu niyo turiko turi nayo ibindi tuzobibona umutima umuntu nakurusha umutima ukamurusha Imana uziceceke nakurusha ipata ukamurusha Imana uziceceke wewe igihe uzobimurusha azoza ati ntazorinduka no gukandagira iwabo. Abaroma 8:31 none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? None subwo bimeze gutya tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu ubise wacu ninde? Niba Imana uzi neza kuri mu ruhande rwawe reve umubisha wawe mbese ubitimanya umwana wawe tutaduhamwe tuzi ko dufite ibibazo turi abanyabibazo tugenda twikoreye isatu barikeke tajonje mfite kasi kimba majinda kisi ejo nakombibwira abantu je ikibazo mufite ni Imana ngusi nawe umutsi murahari nyengi ngahari byaviza umunsi bizoza zogenda sinato kinabaga sindala isengera kuko sitoki ilemere zamba seta ndacagira icyangombwa kigako bigende kumbwira ngo tugende ngo harabari guha amafaranga yiki ngo baje kunjira jewe kumunda amafaranga baje kushaka icyangombwa kandi uwo bariko bandangira n'umugabo nzi afite abadayimo reba Mashamba ngiye kufuka mu muntu ufite abadayimo ngo muha amafaranga yanjye bagiye kushaka icyangombwa. Jemo mwaje byitizezerano kwari kumwe n'akadero na nyiribambo muri laboratoire ibanza amasezerano zoba murumbaye n'Imana urumva uburinganyaga nico naringiye kubabwira uburinganya umuntu aje kunsobanurira ngo ninje kubika jewe nzi ko mbifite harurambagarika mwebwe abagize hano tibari kubafunga buri munsi kwanza jewe urwego ngeze kibona afunga niko nzababwira habe n'inshuti mfite muri iki gihugu. Amen amen. Shize hamwe Imana bafunze mu Kristo wanje twari kumwe n'aba bagabo
duhamagara umuntu mu minota nka 10 bariko basigara bamusunika bariko baja kumusunika sinofungwa ariko umuntu uzi bofunga karaja kumbwira ngo yoshakira ubuzima ko tulikura mu mwanya wacu ukisimama kwa Yesu na miguu miwili utakanyaga shida na matatizo. Niba ni muri Yesu neza umutima wanjye utangira ubanza abe no mukerera ariko nayibeni nukuri karibiye mubere ari kibazo nizo zibona nagize n'abantu ndati iko nayibwiye niba hari umutima mumumba bari ariko nimba ubona kigukunze uhabwa icyubahiro n'amaniro rusangisinzira ndati uzoburane n'umutima wawe urebe kukiba mu by'Imana gushaka n'icyo ukenewemo nta magambo kuba muno rwose mubamo cyangwa utanabayemo hari n'igihe ari wowe uteza n'ibibano Imana tutangira umunsi wa mbere pasiteri ababarire rwose sinari nzi ko nzoza muri iki gihe ari ababasi ariko nta n'ikibazo cyabaye ibisanzwe ni kuko namwe mwavuye ahandi kandi icyiza mwatandukanye n'umwana wawe wasengeye umusabira n'iki umunsi wa mbere gutya dushinga igiti twari ngo 8 zine zamaze ivamo zine ubwo buhamya ni ukuri muzojironga yibayo dusigara turi ingozi icyo gihe narabuze n'umwenda wo kwambara narananutse sigaye numva n'umugongo ari amagufa ngo tujye gusenga Imana iranseka cyane kuva uwo munsi mbona kiza irambwira ngo iyo tugumana n'abariya abantu ngo nubayeho nabi kuruta ubuzima bwanje bwose ngo muri bariya abantu ngo hari hazirite nk'urupfu rw'umuntu woguye mu rusengero ngo nkazogwa muri gereza ngo ugende uzobivuge ku cyumweru kandi ushimira Imana kandi ubabwire ko Imana igiye kubaka urusengero umwejo wundi muri abo wari yagiye Australia ejo bundi yanyohereje message arambwira ngo nzomubabari ngo Satani yaramugesha yohereje amafaranga sinda yarya 2500 ndabifite yakoreje muri iki cyumweru ariko asaba imbabazi ngo kandi ngo musaba umushakuma ngo yamenye neza ngo ko nari umukozi w'Imana nyuma y'imyaka 5 tawomenya umugambi w'Imana muze musenga gusa siko yatubwiye ngo dufatike akanwa twise tato wohindura kubyaba kandi cyo mumbira kuko rusivye gusenga imitima y'abantu ba mu mwanya wawe usabwa kuba mwana wari umudiyakoni aguma umudiyakoni umuririmza aguma umuririmza umusenza aguma umusenza pasiteri nawe aguma akomeze n'imirimo yakoraga kandi Imana ifite inzira zayo igituma kidutije haleluya haleluya na hasome muhumbi nza kuza gusoza mbese ugitima n'umwana wayo ikamutanga mbese ugitima n'umwana wayo ikamutanga twese turemerana yego tiyima n'umwana wayo ikamutanga kubwacu twese ngari mu izaba iteye kumuduhana n'ibindi byose ibiri ko bidukura ku Mana Imana yarabitanze ni ibyacu si iby'abantu kandi sinazo tuguzi haleluya haleluya uwo buhinzu cyangwa amamodokari yo wakuzirisa ubuzima ndiko ndasoma igitabo cya John Lise yaravuze ngo hari ibintu twita ngo ni iby'Imana ngo tukanabisaba tukanabitanga igihe Imana ikabona ibiguhaye n'umufango zo gukerereza mu murimo w'iki w'Imana none se ngo uwoheza mu kirango arashaka kuja hanze uwo mu inzu ya etage hano urumva kera bitaranye n'amawazo mu kirango ataziritswe muri iki gihugu hari ibintu biriko dusengera ngo kubera turi abantu ngo dusaba kubera Imana ikareka kubiguha kubera ibona tutumije twebwe icyo dukeneye ni ukureba ko turi mu mwanya wacu n'iki Edeni ya mbere umuntu ayikurwamo ngo ni uburiganya ayikurwamo n'icyo kutanyurwa ngo arareba ngo inzoka iramusobanurira ngo yumva koko ngo yumva ari koko inzoka ivugishije ukuri kuruta Imana umuntu ari kuza kugusobanurira intuzi ukumva avuze ukuri kuruta ibyo waruzi akagukura muri Edeni yawe
akagukura mu nama kandi n'ukuri ndazozana inshuti mbi. Yesu ashimwe. Amen. Nta muntu uzogukura ku Mana aje ari inshuti usanga ari. Kandi uwo satani ndishobora gukoresha ikintu usanga uzi ko tugutera. Twese ari ukoresha umupanga nabi cyangwa icyuma baza bakatabigeza. Kubera batanga bakoresha ubugari. Wa wundi uko ni ingara. Uzorebe kwaza yitembera agiye gukatinya amacangwa. Kono umugabo w'umurangi ko tutaramuna bana hano mu. Tuza twibabarira twese. Satani ndizakoresha cya kindi zikariki. Ariko izakoresha igisa n'ikiza kumwe. Gahoro gahoro. Uramusoba ubize ngo wari umuntu Bibiliya ndizi ubituro yaje no. Ariko ishobora kugatari. Kuko bari basanzwe n'abana ari abakorege. Iramubwira ngo Imana yarakumisha. Reka kuva mu mwanya wawe. Haleluya. Amen. Bira mugenzi wawe ngo reka kuva mu mwanya wawe. Yakiri ko kutibukaza. Hagarariraho. Hagarara utegereza Imana. Yego. Na process ise n'ubu. Edeni ya kabiri. Nayo ifite amabwiriza. Amen. Amen. Nikuraniza. Edeni ya nayo ifite amabwiriza. Nuyivamo rwose menya ko irinzwe warurinzwe ariko wikuriye nk'inzuki. Warurinzwe hari abantu benshi bari hano nk'umugisha kandi nabo bari umugisha ariko uze kureba neza kuri inzu. Amen. Kongere hamwe. Kongere hamwe. Bibe kuturumusha. Edeni ya kabiri yavuze ngo yayihanuye kera kuri kwiza kubwacu. Ngo kugira ngo tubane na Yesu Kristo wapfuye mu buzima bwo gupfa no kuzuka kwa Kristo. Ibwo buzima ngo aribwo tubamo buduhagije. Amen. Genda muza kubona umwanya ngo ubwo buzima ababutuyemo baba muri bizungu. Zose abatuye muri ubwo buzima bwa Yesu Kristo. Edeni yabo n'amasengesho y'ijambo ry'Imana. Iyo ibyo zapfuye ku muntu ni ahandi yavuze ngo nubikora. Amen. Ubuzima niba ubuzima bw'umwuka bwerekanaga ko Yesu ari kuza, ubwo buzima bukaba butatuzwe n'ijambo ry'Imana, ubwo buzima bukaba butatuzwe n'amasengesho, ni ukuri ni ubuzima bwapfuye. Ariko Edeni kihari, ariko ngo yarinzwe n'iki? Ngo ni ingota yakuriye ngo kutongera kwishyura. Manque de prière, c'est depuis du péché. Kudasenga nibwo bugome bukingurira gusambana. Gusambana si ubugome, ni integeke. Ariko ubugome ni kudasenga. Kuko wasenze neza tiyo kwiba, tiyo kwica. Igituma abantu bari kurara ku ijoro ryo kwica ni kudasenga. Tiyo rara mu masengesho ngatekereza ukagutera yasi. Amen. Amen. Kiwoso ijambo ry'Imana nziza bibamo. Niba nabuze inshuti ariko ngo ijambo ry'Imana ukiriranwa nabyo ariko uzikwirirwa wiganiriza kandi bataha n'ukuri kw'Imana ibyishimo wamegekaniza na yakuri ariko ntuzo. Baranshobora ngenderera ejo bundi mu rugo n'abahungu n'umugore. Ubwo none ngo nagize ikibazo ati nimwe mufite ikibazo. Chere mfite ikihe kibazo? Ngo none ngo kuba utajyana iki? Babwira ati hari ikibazo none se muzamugenda mbona ngenda sita zoje ariko cyo kibazo mfite uburemere mfite cyusaba kuki sino winarabonera umwana kandi ndiriranwe n'abandi bantu none cyo kintu kujana mu bitabo kandi aranditse amaje kanezerwa kabubaka ejo n'umuntu akomeye kandi yangarize
buri inshuti yaje twabaye tuzabona twagize Imana mu ijuru zimwe zagendeye Rwamagana tuzabona amakuru bakoreye Imana arambasaramira nari muwashije mubonye ahatari turabugana arambwira ngo Mashamba bimeze gute ambwira kudukuryo yagiye ambwira ngo mimiri ku muzika yewe narashitse kabisa narabite umare warambaza ati no bimeze gute ndambwira ngo tunangangana kwa kuvugana mu Kiswahili ndambwira ngo sisi bado tukingana tunangangana nifuje gupfa muri iyo misi nari nabisengeye kazagira ngo ndagenda kuba iraka tuzabona ababizima bakoreye Imana jewe mukundwa muri Amerika ngiye nakundwa mwisho turatanuka kandi niko duteye nyine kandi twese nanje mu ijuru sindahagira namwe muri Amerika ndahagira mukundwa nyine bivana n'icyo umuntu ari Haleluya. Amen. Biri cyane. Edeni ya kabiri ariwe Yesu Kristo yasize mikati birikomeye. Yaravuze ngo musenga ubuda udasite. Mubira hotso sebore mushima Imana. Timugasibe nari. Icyakabi ngo muzotungwa n'ibintu zose biva mu kanwa k'Imana. Ariko jambo ry'Imana. Uzobiteshuka azaba yinjije urupfu muri we. Edeni azayikurwamo. Ko murakurwa muri Edeni mukagare. Nemenda ko turakurwa muri Edeni tukashe. Cyangwa Edeni yakira cyangwa mu twe turacyayirimo. Hari igiti kimenyesha ikibi n'iki. Ko kirakubwira ngo stop niwe. Mwabuki. Yengo ya hila mama.